Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga, svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći, mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Ova priča govori kako je Oblutak naučio klizati. Bilo je to jednog zimskog dana, baš kao danas. Oblutak je želio klizati od kada je s mamom i tatom gledao hokejašku utakmicu. Zato je njegov tata napravio klizalište u dvorištu i kupio mu klizaljke. Ja želim biti hokejaš. Dobro, ali prvo moramo naučiti klizati. Ja kližem najbrže na svijetu. Gledaj, mama, pao je. Znači da ću klizati sa svjetskim prvakom. Izvrsno. Vidiš, uskoro ćeš i ti ovako klizati. Dobro, prvo moraš naučiti sigurno stajati na ledu. Otkrio je da klizanje nije tako lako kao što je mislio. Ma nije ništa. Evo, ovo će ti pomoći. Sad si spreman za klizanje. Neću više klizati. Previše mi je teško. Znam da nije lako, ali veoma sam ponosan što pokušavaš. Hoćemo li još jednom? Već je bio umoran od tolikog padanja. No želio je pokušati još jedanput s tatom. Pokušat ću još jedno. Tako treba. Izvrsno ti ide. O ne! Gledaj, tata, mogu ja to! Ej, gledaj me! Jesi li dobro, Oblutak? Oblutak, ti kližeš. Ti zbilja kližeš. Gledaj, mama, kližem! Tko je za toplu čokoladu? Nakon mnogo padanja, Oblutak je napokon svladao klizanje. Osim... Mama, tata! Da, dušo? Sljedeća lekcija bit će ti klizanje natraške. A onda ti moramo nabaviti hokejsku palicu. Hokejsku palicu! To!